College bani fibro section pat te kane kalau macam tip ka result jangka agdivir kelami te kuno kan check ya result pada te village apa ka website jangka join Indian Army.nic.in Sitai join Indian Army.nic.in te kalau mi be apa Google te pilawan login pendawi captcha then saya umne kan mi umne ten la mi umne here support do page see result no kana dia exam result see result klik nak ne ndala klik nang tu te up hadu angka lami list dan lami list here support do page ya jongka shillong ma ne page don lagi jongki ARO na ZRO te page jongka shillong te ka don sha last do te page tu wait pravnya de shillong Jorhat Assam pra shillong Narangi Pravandai Rangkapathar Timur Kejong Meghalaya Kadai Bej 91 Shillong Assam 92 Shillong Meghalaya. Tentu see result Assam on 14 July 2026 minin kesini. Klik guna PDF download ya ketuka result. Te lalu yuk download tu kinmi ki roll number mo. Te bisa cek himapi nadu ka treatment nadu ka clerks nadu ka jidiru. Tehne une ono pe yang jong mah une di Assam ne ASS Assam te pihak page antara berarti biru nomor dulu Shillong Meghalaya ma MEG General Duty ne Assam dan akhir peman Assam bar kabun ma ka page jong ne te pihak check way pe gumno kita hadu kita lo yo Meghalaya Arpo new page, arpo pra page kan ni Meghalaya. Result of share certificate phase 1 for actually rally date. Please check your admit card. Te nam ta rally date igini gi pelayo number te phap check nam ta admit card. To kane Soltek jongka Assam tu Agnivir Klek Meghalaya kane ARO Shillong Meghalaya to Shillong Meghalaya Shillong AV Klek tu 226 tu roll number dan once Agnivir General Duty dan once treatment terter kemudian kipus ada apa baik urusan terter untuk Sipoi Pharma Soltek terter saya cek kum tu i om don hang ne pe sa ka to we re Shillong ne we Assam Shillong Assam Neru di jong Assam na mikla phap check tu ada mendor bero madem tang itu artali hi bare jong Shillong te hangne Assam sudah kane te sa check hi pi roll number jong de hi don em ha kane ka list o don mikla hang neru ta pi check gitu artali hi dan sapej pi pas nem la pas te da sa check pada ya ka admit card la de anda kila yo ban ai nam ta ka rally date etang gini felicidades